reka ngushimire wowe ukomeje kudukurikira kandi nguha ikaze nanone mu biganiro byacu nkuko bisanzwe uri kuri Stone TV show mu nzu y'amakuru mashya abagezweho hirya no hino ku isi yaba muri entertainment, muri sport ndetse no mu bindi byose bigiye bitandukanye. Nguha ikaze by'umwihariko ariko mu gace kacu ka top 20 k'uyu munsi aho tugiye kugaruka ku bihugu 20 bituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Ndagushimiye cyane wewe wamaze gukora subscribe kuri Stone TV show. Niba utarabikora kandi nawe kandi handitse subscribe ujyana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi reka tuvuga ku bihugu 20 bituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Kimwe mu bintu bitangaje ku miturire y'abaturage ba Afrika nuko 55 by'abaturage batuye umugabane wa Afrika batuye mu bihugu 8 gusa. Ibyo bihugu ni Nigeria, Ethiopia, Egypt, DR Congo, South Africa, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Bivuze ko ibindi bihugu byose bisigaye byihariye 44 n'ibice kwijana by'abaturage batuye Afrika, kuko ibi bihugu 8 byihariye 55 n'ibice birengaho kwijana by'abaturage batuye umugabane wa Afrika. Uyu munsi rero reka turebe ku bihugu 20 bya mbere bituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Nguha ikaze. Uyu munsi mu mwaka wa 2023 igihugu cya mbere gituwe n'abaturage benshi muri Afrika ni igihugu cya Nigeria. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 206 ibihumbi 139 ndetse n'abaturage 589. Nigeria akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 114 ibihumbi 963 n'abaturage 588. Ku mwanya wa gatatu mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Egypt. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 102 ibihumbi 334 n'abaturage 404. Ku mwanya wa gatanu ku mwanya wa kane mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Democratic Republic of Congo. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 89 ibihumbi 561 ndetse n'abaturage 403. Ku mwanya wa gatanu mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya South Africa. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 59 ibihumbi 308 ndetse n'abaturage 690. Mu gihe ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu giherereye muri Afrika y'Iburasirazuba, igihugu cya Tanzania, gituwe n'abaturage miliyoni 59 ibihumbi 734 n'abaturage 218. Ku mwanya wa karindwi mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Kenya, gituwe n'abaturage miliyoni 53 ibihumbi 771 n'abaturage 296. Ni mu gihe ku mwanya wa 8 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika tuhasanga igihugu cya Uganda. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 45 ibihumbi 741 ndetse n'abaturage 7. Ku mwanya wa 9 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Algeria. Iki gihugu akaba ari nacyo gihugu kinini mu buso ku mugabane wa Afrika. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 43 ibihumbi 851 ndetse n'abaturage 44. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Sudani. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 43 ibihumbi 849 n'abaturage 260. Ku mwanya wa 11 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu giherereye muri Afrika y'Amajyaruguru cyangwa se akunda kwitwa muri Maghreb, akaba ari igihugu cya Morocco cyangwa se Maroc. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 36 ibihumbi 910 ndetse n'abaturage 560. Ku mwanya wa 12 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Angola. Angola ituwe n'abaturage miliyoni 32 ibihumbi 866 n'abaturage 272. Ku mwanya wa 13 turasanga igihugu cya Ghana.
iki gihugu cya Ghana gituwe n'abaturage miliyoni 31 ibihumbi 72 ndetse n'abaturage 940. Ku mwanya wa 14 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga igihugu cya Mozambique. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 31 ibihumbi 255 n'abaturage 435. Ku mwanya wa 15 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika turasanga ikirwa ariko nacyo kibarwa n'ubundi ku mugabane wa Afrika cyitwa Madagascar. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 27 ibihumbi 691 ndetse n'abaturage 18. Ni mu gihe ku mwanya wa 16 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika tuhasanga igihugu cya Cameroon. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 26 ibihumbi 545 ndetse n'abaturage 863. Ni mu gihe ku mwanya wa 17 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika tuhasanga igihugu cya Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 26 ibihumbi 378 ndetse n'abaturage 274. Ni mu gihe ku mwanya wa 18 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afrika tuhasanga igihugu cya Niger. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 24 ibihumbi 206 ndetse n'abaturage 644. Ni mu gihe ku mwanya wa 19 tuhasanga igihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso akaba ari cyo gihugu cya 19 gituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 20 ibihumbi 903 n'abaturage 273. Igihugu cya 20 gituwe n'abaturage benshi muri Afrika ni igihugu cya Mali. Mali akaba ari cyo gihugu cya 20 nyine gituwe n'abaturage benshi muri Afrika, aho iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 20 ibihumbi 250 ndetse n'abaturage 833. Ngibyo rero ibihugu 20 bya mbere bituwe n'abaturage benshi muri Afrika. Kwibutsa ko mu miturire y'abaturage ba Afrika 55% n'abaturage barenga 55% batuye mu bihugu 8 gusa. Ibyo bihugu ari byo Nigeria, Ethiopia, Egypt, Democratic Republic of Congo, South Africa, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Ibi bihugu byihariye abaturage barenga 55%, ubwo ibindi bihugu bigera kuri 44 nibyo bituwemo abaturage bangana na 44%. Ibi bihugu rero birimo Nigeria, Ethiopia, Egypt, DR Congo, South Africa, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Kuba bituwe n'abaturage benshi ntago ari byo bivuze ko ibi bihugu ari byo binini kuri uyu mugabane wa Afrika, kuko mu by'ukuri igihugu cya mbere kinini muri Afrika ni Algeria, kikaba kiza ku mwanya wa 9 mu guturwa n'abaturage benshi. Nkuko twabibonye kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 43 ibihumbi 851 ndetse n'abaturage 44. Bivuze ko kuba igihugu cyaba gituwe cyane ntaho bihuriye no kuba cyaba ari kinini mu buso. Reka ngushimire cyane rero wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, yabari muri entertainment, muri sports, mu byegeranyo byihariye ubudasa utasanga ahandi, ndetse n'andi makuru abagezweho mu ngingo zitandukanye. Reka ngushimire wowe ubukomeje kudukurikira, ibuka gukanda like ndetse no kuduha comment yawe utubwire uko uba wabonye ibiganiro tukugezaho. Nawe nijye nitwa Emi Al, komeza ugire ibihe byiza unogerwa n'ibiganiro tukugezaho. Ibi biganiro bikurikira kuri Stone TV Show. Ibuka gukanda subscribe ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notifications uko dushyize ikiganiro kuri Stone TV Show. Salam, shalom.